Silog video sa ragam nulum IPS poripan IPS inam laga apa kom poripan nogdang dubie umruk sedong ragam missing ragam aro ngada narang kering ngok YouTube channel job news missing nam channel job ka sa ko anu pagado ji please subscribe bilang aro ke bell icon am dabai bilang jate ngok anu video ngam apne me agot pa malukut ga apot aro ke video se maluk sumla like bilang aduna rul share bilang aro ke oga kin pram du mala ngom comment ragam lungo lo bisilo IPS Indian Police Service nam laga kom pariparan ko qualification nam laga IPS Indian Police Service no rajo majra purna lo ako poriya ai kotara bisa sagorise ai paida magka ha bilang good hole dunam laga pokuma security guard official gari free electricity free call lifetime pension ono ka retirement dak lado dosin ubidang paten ai pesa pesa bandag lado do laga masih maipun bandag after yo honman dak ai pesa pesa ai paida na mora so ya IPS officer bandam laga pokoi paran IPS officer bandam laga pa UPSC mane Union Public Service Commission dok exam gi padak civil service exam exam dok dara IAS IFS IPS apa ngam balla da exam binam laga pa qualification any art science ba commerce dok jitne taraf graduate ka padak olo exam milan exam sok एज लिमिट হৈছে 21 বছৰ টকা 32 বছৰ যদি এসসি এসটি পমলা 5 বছৰ রিল্যাক্সেশন পারা ডক ওবিসি ম 3 বছৰ কো রিল্যাক্সেশন পারা ওকে এডমিশন কিনতে হল আলে মান 100 টাকা যদি এসসি এসটি পমলা লোক পিএস ফ্রি রাখ ফিমেল ক্যান্ডিডেট কে লাগা পাছে এডমিশন পিএস ফ্রি রাখ আর সং নোটিফিকেশন প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মাস 11 को civil service exam that test in talo bahag the one the whole prelims second the whole main the third the whole interview exam super prelims dokka exam dokka dikha alusna maya prelims exam so paper anik dura first paper second paper ani pak do dukho number ko dura aro homain 2 ঘন্টা ko so first paper to general studies to garak general knowledge so exam so current event of national and international importance history of India so history geography physical geography social economic geography the Indian politics and governments constitution political system panchayati raj public policy economics and social development sustainable development poverty और लोग गारक social sector और लोग के गारक से एग्जाम से पेपर शो नंबर 2 नंबर को 2 तक टाइम 2 घंटा को 2 तक और को क्वेश्चन करी रे MCQ टाइप लोग के माने हुद्दो उत्तर बासिलेन पे नाम हुद्दो उत्तर बासिलेन गेखला टिक मार्क पे नाम pak second paper mane aptitude test do oro gaye comparison interpersonal skill including communication skill logical reasoning and analytical ability general mentality decision making and problem solving oro gulo gaye so sin homoy 2 ঘন্টা ko number in 2 number 2 ta kintu first paper do 100 টাঙ্গ question 2 ta so kita mau question dulu saya exam so saya kayak botol nomor pada kom saya kayak kompon nomor pada komeki orang mana 33% pam mulai pas mulai dah exam so
Se exam se detik pas apna exam mang karon se exam se class 10 lok class 10 lok ketika era detik pas apna mang das pas apna pasan mai kan lai so super main exam dam alasan mai prelims exam alasan ato main exam lo sattango paper lo dak orok dutang ko language lok etang English rok etang ko je kuno bahasa lala dang mane lu kambal mung asamis bahasa lala dak se exam so sin jeneten pass mon lai dak qualifying paper nga paper ani option do bidak et option do 26 tang subject rak dak ar subject dok akoma mako select pa dak dok logo asamis den dong asamis da select pamolo exam na asamis bi pa dak akma molo English parang Hindi bi para wino kuliran dari selection pamolo subak pastang ko ar duda ar pasta dok ekhon ko essay mane rosna likita nama ok shari kon ko general studies lokka supa mut pa dukhon ko language lokka dukhon ko optional lokka ekhon ko essay lokka shari kon ko general studies lokka mut pa nokhon ko paper bi pae aro gadam lo pass mil interview lae adam bolo mut pa jogla hula 2025 নম্বর का दुए इंटरव्यू लादक पिसद द फिल्म्स मेंस और इंटरव्यू दक मार्कदम जोग्य कुला मेरिट लिस्ट दम बनाई मेरिट लिस्ट दम कंगेला कपार के दे IPS और कलर के दे IPS दक कलर के दे IPS बल्लादक से एग्जाम से যদি আইদান মামলো जनरल के मोट सबार को एटेम लादा माने सबार को बिला रखूं ओबीसी के नोबर को बिला रखूं और SC ST के डिटेल 2 ला रखूं